Thessalonica ni brotoni thing o Paul do phenima kautoi soimo bo kaut ma ki Jesu Christo chi phaiphia ni mani kaut ma Christo chi phaiphia ni mani buju srai onglai ya ye Thessalonica ni khathene umtho gulma se choya ongmi Paul bo do phenima chi thi ma suya aboke chubagar ni salle skang se suphaye thangha hengye khathene umtho ni kau Paul bo tongmono buju risnam phiha bong yo Christo phaiphi yauk nei mani skang ole hamya ma bai kha kroima se umso khaso granai abo khe abo hamya ozoma yauk nei ma Christo bai gdaya ma bini tui themo bai Paul bo thangyauk nei mani samong o ake samong kaham no tang thingyo bong bini tang sung pal robai tang moding kaham tang mono umsoya ye tang ding onong khathene umthole khaksima bai kek toni umsing o tang yese khathemo thi tongyok neima nang mono phain su ye Paul le sau akhe bo Thessalonica wo siyok muni kautma chungso tono wo boke korin o tungye sadu Paul bong sohi mo Thessalonica rono rowo chungnai moding Christo uchi phaipi yauk ni mani kau wo tinio buju kri ke onglai mondia se sadu Paul bong bo kaut mano soyo akhero wo chung pore nei meyu Thessalonica 2:1 ni singo tini jara chung pore ne ke rowo chung srai khemayu kong khro simo kebo bro hamya role breke onai himomoni kaut mano chung pore ne ke ro pachung srai khemayu armi jesla ni bele bo khupor kam no no joto pore nei mai nai